Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraza guterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikanda, ubundi tukajya tubana hano gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho, makuru ngufite cyane cyane muri iki gitondo. Rero ndaza kuba ngenda ngaruka kuri perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo waje kuba agenda akora abavugurura, akaba yakuyeho abayobozi ashyiraho abandi. Abo bayobozi yagiye akuraho mu bigo runaka ni bandi, byose turaza kuba tugenda tubigarukaho mu kiganiro cyacu. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku deployinga ry'ingabo zindi z'abahibu cyane cyane mu bice by'umurenge, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho, dore ko abarwanyi badasanzwe b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 batangiye guzinga ibyabo muri Minembwe. Ni iyihe mpamvu? Byose ndaza kuba ngenda bigarukaho. Hagati y'Amata Gicurasi 2026 abarwanyi 204 ba AFC M23 baje kuba bagenda bava mu bice barimo basohoka mu mutwe w'inyeshyamba za M23 bishyikiriza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukubera iki? Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Mvuye ahangaha wita nkomereza mu yandi makuru, kandi n'ubundi hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni byinshi bikomeje kuba bigenda bivugwa. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku kibuga cy'imirwano hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano ikomeje guhuza abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye byahakuriye ubu butaka, bikomeje kuba bigenda biberamo imirwano ikomeye cyane iri guhuza izi mpande zombi hagati y'aba barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku ruzinduko rukomeye cyane rwa perezida w'igihugu cya Tanzania ari kugirira mu Burusiya. Ni bike ari kuganira na Putin, byose ndaza kuba ngenda bigarukaho gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu. Nta kindi wowe rero nyaboneka usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu. Perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yashyizeho abayobozi bashya mu kigo gishinzwe kugenzura imirimo ijyanye n'amasoko mu rwego rw'abikorera RSP. Samuna Rukwaka Feyi yagizwe perezida w'inama y'ubutegetsi, naho Belkhis Sakanda Joan Tidi yagizwe umuyobozi mukuru, naho Ramazani Bwana Boru yagizwe umuyobozi mukuru wungirije. Ibi perezida Antoine Felix Tshisekedi akaba yabishyizeho nyuma y'uko hagiye havugwamo ibibazo bitandukanye muri iki kigo, nk'uko byaje kuba bikomeza kuba bigenda bitangazwa n'abaturage ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Ni mu gihe hano muri Fizi ku kibuga cy'imirwano, imirwano ikomeje kuba igenda ishyamiranya, dore ko abaturage benshi bafite ubwoba bukomeye cyane. Ibi ni nyuma y'aho ingabo za leta ziri mu misozi ya Fizi Mwenga hagati mu gihugu bitegura igitero gishya kuri Minembwe. Batayo za FARDC harimo na batayo ya Hibu ndetse n'ingabo zidasanzwe z'u Burundi bivuga ko zambutse umupaka zivuye Ibubokoboko ku itariki ya 3 Kamena 2026 zerekeza Iminembwe kwitegura igitero gishya. Abaturage bakaba bavuga ati turiho turamenyesha imiryango yose iharanira uburenganzira bwa muntu, iki gitero bivuga ko kirimo gutegurwa
cyane cyane ku barwanyi b'inyeshyamba za M23, abaturage bakaba bavuga ko babikomerekeramo kandi bakagenda babyamburirwamo uburenganzira bwabo nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa n'aba baturage. Mu minsi yagiye ishira kandi ibitero byagiye bihitana inzirakarengane ndetse n'abakomereka bagenda baba benshi ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati y'Amata Gicurasi, abarwanyi 204 ba AFC/M23 bishyize mu maboko ya FARDC mu gace ka gisirikare bakomoka muri Rubero, Rucuro, Masisi ndetse na Karehe. Aba bavuze ko bavuye cyangwa se bacitse imibereho mibi ndetse no kubasha kuba badafite icyo barya ahangaha mu gisirikare cy'izi nyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 uri aha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byaje kuba bigenda bituma abaturage benshi bakomeza kuba bagenda bibaza ku by'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 umwe za Amerika. Ndaza kuba ngenda mbigaruko 5 kuri 5. Ndaza kuba ngenda ngaruka muri Kivu y'Amajyaruguru. Umuyobozi w'akarere cyane cyane akaba ababajwe cyane bikomeye cyane n'ibitero bikomeje kuba bigenda byibasira aka gace. Muri aka gace hano muri Nyiragongo hafi y'umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, hongeye kubura ibitero bikomeye cyane, dore ko indege itaramenyekana yaje kurasa ibirindiro by'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Turaza kuba tugenda tugaruka ku mubare wabaje kuba bagenda bagwa muri iki gitero cy'iyi drone itaramenyekana, ariko nyaboneka ikaba yarashe ku birindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibyakomeje kuba bigenda bituma benshi bagenda bibaza. Uyu Manzi Willy Manzi yongeye kuba agenda agaruka ku by'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gufatira umutwe wa M23. Turaza kuba tugenda tugaruka ku byo yaje kuba agenda abivugaho uyu umugabo. Ndaza kuba ngenda ngaruka kandi kuri nka 28 z'abaturage zarashwe na drone hano mu gihugu cya cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho 5 kuri 5. Mvuyanga kandi ndaza kuba ngenda nihuta cyane ngaruke n'ubundi ku ngamba nshya zo guhangana n'ibitero bikomeje hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko byaje kuba bigenda bitangazwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Nyemera rero nyaboneka nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe, ugenda urikandaho ubundi tujye tubana hano 5 kuri 5 mu makuru yacu abagiye agezweho. Ni ibihano byaje kuba bigenda byubura ku barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'umutwe wa FDLR wasize ukoze genocide yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano Colonel John Imani Inzenze ukuriye ubutasi bwa gisirikare mu mutwe wa AFC/M23 ndetse na Gustave Kubwayo uzwi nka Colonel Sikof ushinzwe inshingano z'umutwe wa FDLR ndetse akanaba umuyobozi w'ingabo zayo mu mutwe udasanzwe wa Special Force wa FDLR. Amerika yavuze ko yafatiye bariya bombi ibihano mu rwego rwo gushyigikira gahunda y'amahoro no guhosha amakimbirane amaze imyaka myinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ibiro bishinzwe kugenzura umutungo w'abanyamahanga muri Minisiteri y'Imari ya Amerika OFAC mu itangazo byasohoye kuri uyu wa kabiri byavuze ko aba bombi bayobora imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ikaba ifite amateka yo gukora iby'ihohoterwa rikomeye k'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamabanga wa Minisiteri y'Imari ya Amerika Scott Bessent yavuze ko ubuyobozi bwa Donald Trump bwemeje gushakira umuti ikibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba impamvu bwafashe biriya bihano ku mpande zombi. Yagize ati imitwe yitwaje intwaro ikomeje guteza urugomo, iri kurushaho gukaza ikibazo cy'ubutabazi bwihutirwa no kubangamira inyungu za Amerika muri aka karere. Ibihano bigamije gushyigikira amahoro no guhagarika kumeneka kw'amaraso mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika kandi yongeye gusaba impande zirebwa n'aya makimbirane kubahiriza amasezerano y'amahoro yasinywe i Washington ku itariki 4 Ukuboza umwaka w'2025. Muri iryo tangazo Washington yavuze ko yiteze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR n'indi mitwe bifatanya, mu gihe u Rwanda rwasabwe gukura ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse rukanareka gushyigikira AFC-M23. FDLR yashyizwe mu mwaka w'2020 n'abahoze mu ngabo za leta y'u Rwanda n'imitwe y'abahezanguni yahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994. Amerika ivuga ko uyu mutwe wakoze ibikorwa byinshi by'ihohoterwa birimo ubwicanyi, gushora abana mu mirwano, gufata ku ngufu no gushimuta abaturage. Ku ruhande rwa AFC-M23, Amerika yavuze ko ari umutwe uyobowe kandi ushyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda, akaba ugenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Washington kandi yibukije ko AFC-M23 yafashe imijyi ya Goma, Bukavu mu ntangiriro za 2025, ndetse ko ibikorwa byayo byateje ingufu z'abaturage benshi no kuva mu byabo kw'abaturage. Koloneli John Manizenze yafatiwe ibihano, avugwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye muri M23, ndetse akaba ari mu bantu ba hafi ba Sultani Makenga kuva mu mwaka w'2012 kugeza magingo aya. Asanzwe kandi ari nawe ku rutonde rw'abafatiwe ibihano Amerika n'umuryango w'abibumbye. Ibibano bisobanura ko imitungo yose y'aba bantu iri muri Amerika cyangwa igenzurwa n'Abanyamerika ihita ifatirwa, kandi ko bibujijwe